Hello guys, joto no fungka ham lam sokfiro haino hai ITS Explore ti prasa YouTube channel nai tongnai viewers no tini haino hai phai chopai jauka hokutisa thung noklau phainai 21 tarik tai 22 tarik gangke Tring Festival ngui tongkha aboni bagoi no tini haino hai update dinan bagai phai ka sopai jak tabuk hokutisa thung noklau busuk joratai samung khaijaka khaijagia tai busuk joratai samung paikha paya ang monai tai norok no phunuk tai khayai phai ka sopai ka Tring bisi ketal bisi burum burum no songsalayo Kereng kereng thayo kereng kereng jagao aba hakeno chini hoku tuisao bo thanai bisiu bo songsajak taklai bisiu bo haino hai hohom dodom ni bising tino khatung khaja ni bising tino songsajangnani thangui tongo Tring bisi ketal taklai ni o hoku tuisao Tring Festival je songsajangman jagao yarung musical bodol ni je team tongnai jotono phai kasok paina haichi chini Tripura hasteni je kok borok resabnai rok hindi gan resabnai rok je famous hekeba munggunang rok jotono phai kasok painai o hokutisa thung noklabo nge norok nugui mannai 21 tarik tai 22 tarik salnai romoino hom dodom ni bising tino songsajagoi tongo lai thana bisi ongmani hai taklai bisi bo haino hai cheng nugui mannai Miss Rignai beauty contest abo bo nugui mannai cheng o Miss Rignai beauty contest ni first prize hingangke 1 lakh 1 taka ngai second runner hingangke mannai 50,000 1 taka nge third runner hingangke mannai 30,000 1 taka saboni kepalo bo seidoni rikha o 1 lakh manani bagai o 50,000 manani bagai o 30,000 manani bagai hinga angke cheng 21 tarik tai 22 tarik salai romai nai angke se sai mansinai paithak jorao Miss Rignai beauty contest sabjani bo champion ungno hinga anu kulu saitono nugui mangkhana gairing uskango tangnan chengmani tini hinga angke to sakon nukhung ro halabai paikha tai bera ro gjangnai tongkho guys norok nugui mangkhana gairing ni nukhung ro halabai paikha sonbaino sikangni je traditional mukumu hukumu chini Tripura sarok to gairing rok tangai tongo hasuk noksuk rogo inga aba haino no represent khainani bagai je kono festival rogo gairing rok tangjago o jaga hingangke jar jar stall rok naita o jaga nini naima thangbodol rok tongnai committee rok tongnai volunteers rok tongnai obo hai stall rok naibo taklai bisiwo chong Tring Festival rok naisi kulpali haise chini I hoku tuisa thungnokla bo songsajagoi tongo Tring Festival hingangke monu motor stand bo songsajagoi tongo o Tring Festival hingke dam sora forest colony bo songsajagoi tongo Tring Festival tebose tai kaisa jaga wo cheng khobor mangkha miawo moina mawo bo haino hai songsadan thangoi tongo monu je motor stand no eklogi khaino khainai hini hilaimanse tabo hingangke pat unglai thanga monu to ungnai hai paro duma sora bo nugui mannai norok tai dam sora bo nugui mannai tai moina ma bo nugui mannai norok bo jaga nai yangai thango borok khoroksa hingangke o tarik kaisao boro thangnai boro nainai haisi kokhe hinga kaisa jaga no naima tonglasinai chini elakao se jokhon Tring Festival songsajagoi tongo hokutuisa thungnoklau hingangke o jaga no nailisiwan cheng ek chaila nongnai bo buskango hingangke kusuk uklukdi hingangke kisa hase garing tangnai rok sokpailia tini hingangke haipan jora tongkhubla tai 7 din 8 din nok tongkhu I ko kasar wasur tinta kha kaya jaga khuti hege khajago jaga hingangke helujen rok rutok u ko ayang digise stage namsinai po u hoku tuisa English medium ni je building tongnai oboni thik buskang digi main stage tangtangnai ta Finally, garing sa kasapay kita bungle. Kusurak haise. Abung ne ojor rogo ngangke sonboman thogli aba sonbai nok tangnai bo kri haise. Tabung ngangke tamo ngangke building tamo ngangke sakau 3 bujak. Pura kerak. Khaksa siming bera rajak. Tayang khaksa tongko bera. Guys, tabo hoku tuisa thungnoklau phaitei ani parcel kaisa phaimani obo receive khaikya mesuni ko o jaga no delivery boy rok kabang ma asugo yang buskango hi kur jaga gangke an phun khaijak bula phungo tabo go jaga receive khaikya iko tam manai no phunga no unboxing khaiyang chikon saje
हायफान नांमान मानैता गान खाना जानाय वायरलेस हेडफोन ताबो इको हायनो तो ताबुक सामंगा को लिगिला कायंजाक सामंगा को फुल कंप्लीट मै खांगांगे ओ जागानि वा कचरक बल कचरक जत नजक बायना हेजे मेन स्टेज थांनाय फाया को यांग दि हिंगांगे मेन स्टेज थांनाय जे कोनो अनुष्ठान फेस्टिवल दि ओपन स्टेज सारा माने नायथगिया हिंता इनके मेन स्टेज तो एमने हिंगांगे तंगुनो नुमुनि माखनाय को आने कुलुक साइतो सिगांनि सिमिं रेडीमेड स्टेज थांजाक ओबो हिंगांगे ते रांसि नांगलाक ओ जागा किसिया डेकोरेशन दो खायगांगे साजुगांगे नंगै थांगामो किन्तु हायपानो ओ जागा हायपानो हिन दंगो वानसाको हिंगांगे किन्तु हिनि दंगो ओ जागा नायथौनानिबो दरकार दंगो हिंगांगे नों ओपन स्टेज बाय ओ स्टेज नाव जुदि तुलुना खायगा हिंगांगे इंगिया हिंगा बन बगैनो ओपन स्टेज हिंगांगे लाइटिंग गोबां रुवो हिंगा नाबो नायथौगो हायसि हिंगा ताइबोसे ओ जागा वो मिस रिगनाय बिउटी कन्टेस्ट बुंनाय हिंगांगे बा स्टेज बुकिसे अनरकम खमा थांनाय बिले बुसकांगो फलक जाखायै बरक जागा रेम वाक्स खायने हिंगांगे बा हिमनाय हिंगांगे बा किसा नायथक स्टेज दंनांगो हिंगा ओ जागा हिंगांगे तो सिम्पल बा बेसे थांजाक जे स्टेज नो थांजाक चारकुना खाय स्क्वायर खायता हिंगा बुसकांगो नखर जायान बागै नायथगलागो जागा रेम वाक दंगलाक आबन बागैनो ओपन स्टेज फाय दंगो खाना सनेनि सिमिं हिंगांगे नो चेंजांनाय ओपन स्टेज थांनानि फाइनली ताबुले आनि पार्सेल नो अनबॉक्सिंग खायग्रोना ओ जागा नो फाइनली अनबॉक्सिंग खायबाय गया चिकन सा मानैसि इको ओबो हिंगांगे कवर ओबो हिंगांगे ते कैसा कार्टन फै बॉक्स नामदा चिकन सा बॉक्स हिंगांगे पकेट दाथो गया वो अपन बगैसे अनबॉक्सिंग खायगों ताबु नंगनो फुनुं दानबाय यादो हायपा नंगनो फुनुगिरि सिवानद्रा ता मानिना हाजागा दा कस्तो टाइटों सुबो पूरा सिसिक खिब गया सिगांगो तंमानि नानि दो ओबो हिंगांगे चार्ज रियाते ओ चार्जर पॉइंटा नष्ट दंथांगा कयदिन सिगांनो हिंगांगे चेंज खायजागो चार्जर पॉइंट नो हायपानो बैटारि दा आचुगै थांगा सायमेया ओबन बगै चार्ज होया मेसिन एक्चुअली एमने बेसी माने हमताया इको कवर ले कुछ नायथो तो कैसे रजाक फाइनली अनबॉक्सिंग खायजनो दाबुले इको